مزو حدیث ربیت مدام وشنا کہ ساری خود عزیز ترین تو گرا ترین موت اس ماج موت ماج موت ساری خود سختر موت انسان سی باپت آسان مگر اخ ز مثال تہ برونٹ کن عرض تکیاز پاتی مجلس یت مت کم کیسا آسان بیان کرن تکیاز مومنین آسان مختلف مقامات پر واتن ساری خود گرا ترین موت ماج موت کیا حضرت موسیٰ سن اخ واقعہ پیوم یاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تورس پہ گسان یل کوہی تورس پہ مکان اوس برکن کوہی تورس نزدیک ووت ات لوگس ٹھوکر بت پیو پتھر پیو سری مبارکس آز زخم یا سری مبارکس لوگ کوہی تورس پہ وتس گو ہم کران پن روی نازن تون خدا تعالیٰ سن کہ پروردگار عالم کرو کت واپس پیغمبر سن اما گۄڈنِچ آواز آئے موسیٰ ات روی نازینس کیا گو عرض کنس خدای تسی حال روشن بچوس بت کن مے لوگ ٹھوکر موسیٰ چون موج کر گمت یم دنیا دس بس کی دہ گئی تمس یم دنیا درامتس موسیٰ نبی خدا مگر ون قدم ٹھکرائت پکان بار بار پکان ون گھس قدم تیز تلن کہین تکیاز ژے موج زندہ سو موج چانہ باپت دعا آسان کران سو صبح تو شامس چانہ باپت آسان دعا کران اد سو کۭژاہ عام موج یہ چانہ باپت دعا آسان کران پیغمبرس ونان دپان اے نبی خدا موج چانہ باپت دعا کران ون یم سات پکان آسک ون چھین دعان ہند سہارٕ کہین تکیاز موج دایے یم دنیا اللہ اکبر یہ یوت نکین آواز آئے حضرت موسیٰ کور کلام خدا تعالیٰ ست خدائے مے جنت جنتس مز گھن ٹھیک مے سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت پنٕنۍ نبیین تھاوُکھ بہٕ جنتس منٛز مے جنتس مز گھن مگر مے ون تو بچم میانہ ہمسائگی مز کس آس تس واپس گھس موسیٰ فلور محلس مز گز تھی اخ پُج بہت پُج وانس پہ ژٕ ماز آسان کٕنان تتھ گز تمس سۭتۍ کٔرۍ زِ سلام دعا سُے چون ہمساے چانہ جنتس مز واپس آو حضرت موسیٰ ووت امس پُجس نش ییٚلہِ پُجس وٕچھان پُج امس اور وٕچھان دوٚپمس اے شک تُہۍ کٔرِو اس سہ بہت یژھان آز بنا بہ چون مہمان یہ کس ونان حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پُجس ونان دپان بہ بنا آز چون مہمان پُجن ونس اے مے یہ پن اخ شیو مے طریقہ پن کہ بہت یژھان مے گوٚژھ آسُن مہمان ام پتہ تُل حضرت موسیٰ ون چھُنہٕ پتہ کہ حضرت موسیٰ واتون پن گھر حضرت موسیٰ سند خاطر کٔرٕن ضیافت تیار ام پُجن کر حضرت موسیٰ سند خاطر ضیافت تیار یل تیار مکلون کرت مجمس پہ تجن ترامہ پہ تجن ون دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فون مز آئی آواز گوبرا دپان ام پُجن تھو یہ مجمع اتی یہ گو حضرت موسیٰ پہ کہین وچھو ماج ہند عظمت کیا دپان ام تھو مجمع پتھر گو دوران دوران ات منزلس مز تھزرس پہ جولس مز تھومت پن موج یہ تجن یہ کڑن نبر درو باتھ رومس مز ام سز حاجت روی کرن نہلون امس کورن وضو سجون بی تجن کھانون چاونون حضرت موسیٰ چھ بیت حضرت موسیٰ کن چھ متوجہ گژھان یہ وچان درو واپس یہ کھانون چاونون بی تھون ات منزلس مز سیت واپس آو یہ مجمع تلن گو حضرت موسیٰ کن حضرت موسیٰ کیا کھیے حضرت موسیٰ امس کری خدا نظر امس لبہ ام سند لب ام وچ وتھان تو بیوان یہ پیور امس شخص کن پُجس کن موسیٰ علیہ السلام اے شخص مے ون تو چون موج کیا وتھن تلک آو کران امس ما بی طلبہ
دپان ام ونس واپس پوجن دس امس نا چھن طلب یا دعا کران ونکس کیا کران یہ کران دعا سانہ باپت کس دعا کران دس کیا دعا کران دس یہ ونکس دعا کران میانہ گوبر پروردگار عالم کرنے جنتس من حضرت موسیٰ ہمسائیگی عطا اللہ صلوات بس یتھی حضرت موسیٰ نے کلام بوز دس اللہ اکبر دس اوے سوزنا سے خدا یور پر خدا تعالیٰ سوچنے خوشخبری اے قصاب اے قصائی اے قصاب خدا تعالیٰ سوز شاید میانس ذریعے سے یہ خوشخبری پروردگار عالم چانہ ماج ہون دعا کورمت قبول اخ صلوات سو تو بر محمد ماج ہون